Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Kimeza TV. Ni umwanya w'amakuru atandukanye hari kuvugwa hirya no hino ku isi. Reka tuyatangire kuri izi ngingo z'ingenzi. U Rwanda rwagaragarije Loni ubugwari bwa MONUSCO yifatanije n'ingabo zica abo yarindishijwe. U Rwanda kandi rwanenze imyitwarire y'amahanga idatanga igisubizo ku bibazo bya Kongo. I Goma, umunyamakuru wa Sky News yibasiwe n'abaketse ko ari umunyarwandakazi. Umutwe wa M23 wibukije FARDC ko igihe yayihaye cyo kumanika amaboko kiri kurangira. M23 kandi yafunze ikibuga cy'indege cya Goma. General Omega wayoboraga FDLR yamaze gupfa. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi umugore wa Tshisekedi yasuye abarwanyi ba FDLR mu bitaro bishimangira ubufatanye bwayo na FARDC. Ni mu gihe M23 yamaze gufunga imirimo yose ikorerwa mu kiyaga cya Kivu. Ni mu gihe bamwe mu basirikare ba FARDC barokotse intambara barambitse intwaro hasi. M23 yasabye abaturage gutuza iti kubohora Goma byakozwe neza. Turanyarukira mu karere ka Rusizi aho General Major Nkubito yihanangirije abashinze akabari k'abahutu. Turakomereza muri Kenya aho Perezida Ruto yavugishije Perezida Kagame na Tshisekedi ahamagaza inama y'igitaraganya ya EAC. Naho mu Burundi Ndikuriyo wa CNDD FDD ararembye cyane bikekwa ko ari uburozi. Ikaze mu makuru arambuye mugezwaho nanjye Kimenyi Kimeza. U Rwanda rwagaragarije Loni ubugwari bwa MONUSCO yifatanije n'ingabo zica abo yarindishijwe. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye yeretse akanama gashinzwe umutekano muri uyu muryango ko ingabo kashyiriweho kurinda abasivile no gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR zifatanije n'iza FARDC n'indi mitwe iri kwica abatutsi bo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo kimaze imyaka myinshi. Ariko mu kwezi kwa mbere uyu mwaka cyongeye gukaza umurego nyuma y'uko M23 itangaje ko igiye gufata Goma. Mu nama idasanzwe y'akanama k'umuryango w'abibumbye yateranye ejo ku itariki 26 ukwezi yiga ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Thérèse Kayikwamba Wagner yongeye gushinja u Rwanda ibinyoma avuga ko ari rwo ruri kurwana n'ingabo za leta mu ntambara amaze gusatira umujyi wa Goma. U Rwanda rwagaragaje inshuro nyinshi ko nta ngabo zarwo ziri muri Kongo ndetse rugaragaza ko nta nyungu n'imwe rwakura mu kuzoherezayo. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Rwamucyo Ernest yabwiye akanama ka Loni gashinzwe umutekano ko muri Kongo hari imitwe irenga 250 ikomoka mu gihugu imbere, nayo M23 ihanganye n'ingabo za Kongo irimo, hakaba n'indi 14 ikomoka hanze irimo na FDLR yasize ikoze jenoside mu Rwanda. Ati u Rwanda nta kibazo ruteje kuri MONUSCO ndetse nta muntu ukwiye guhungabanya abashinzwe kugarura amahoro, ariko uko ibimenyetso bimeze birivugira. U Rwanda ruvuga ibintu bitatu. MONUSCO ariyo yaje guhinduka MONUSCO yoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 1999. Ubu hamaze imyaka 26. Imyanzuro yashyizeho MONUSCO yaje kuba MONUSCO yose yayihaye inshingano zo gusenya FDLR, ariko ikibabaje ni uko kuva MONUSCO yagera muri Kongo ikibazo cy'umutekano muke cyakomeje kwiyongera. Icya kabiri ni uko MONUSCO yatandukiriye inshingano zayo zo kugarura amahoro no kurinda abasivile ikinjira mu ihuriro rya FARDC rifite umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda narwo ari igihugu kinyamuryango cya Loni. Iri huriro ryashinzwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ririmo imitwe itandukanye yitwaje intwaro yahawe amabwiriza na Perezida Tshisekedi yo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Iki kibazo tugiye uburemere gikwiye. Ambasaderi Rwamucyo yahamije ko imitwe irimo Wazalendo na FDLR yakoze ibyaha bikomeye kandi bifite ingaruka zikomeye ku buryo ingabo twashyizeho zitakwifatanya n'imitwe ikora ibikorwa nk'ibyo. Ubutumwa bwa MONUSCO nibwo buhabwa ingengo y'imari nini ugereranije n'ahandi hose hari ingabo za Loni zishinzwe kugarura amahoro mu bihugu bitandukanye. U Rwanda kandi rwanenze imyitwarire y'amahanga idatanga igisubizo ku bibazo bya Kongo. U Rwanda rwagaragaje ko imyitwarire y'amahanga arangwa no gusohora amatangazo yirengagiza amakuru y'ingenzi ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo
itazigera itanga igisubizo cy'iki kibazo. Guverinoma y'u Rwanda yongeye kugaragaza uruhande ihagazeho mu ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo binyuze mu itangazo yasohoye mu ijoro ryo kuri iki cyumweru. U Rwanda rwagaragaje ko amatangazo amaze iminsi ashyirwa hanze n'amahanga ku kibazo cy'intambara ya M23 adashingiye ku makuru y'ukuri kandi abogamye. Rwavuze ko ibi nta gisubizo bizatanga ku kibazo gihari. Rwashimangiye ko imirwano yobuye mu minsi mike ishize biturutse kutubahiriza agahenge k'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe bifatanya irimo FDLR, abacancuro b'abanyaburayi, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, ingabo za SADC ndetse n'ingabo za MONUSCO. Rwakomeje rugaragaza ko M23 umutwe w'abanyekongo barwana bagamije kurinda ubuzima bw'imiryango yabo mu burasirazuba bwa Kongo, ntabwo bashobora gushinjwa kuvogera imbibi kandi ari mu gihugu cyabo. Iri ni itangazo rigaragaza imikoranire iri hagati ya FARDC na FDLR, ahanini hashingiwe no ku bikorwa byaranze General Major Peter Chirimwami wari guverineri w'intara y'Amajyepfo uherutse kugwa ku rugamba. Leta umuryango w'abibumbye binyuze muri raporo zawo wemeje ko na nyakwigendera General Major Peter Chirimwami, guverineri wa gisirikare wa Kivu y'Amajyaruguru wiciwe mu mirwano muri Sake, yari nk'umuhuza wa FDLR ndetse yagize uruhare mu kubangamira ibikorwa byabaga byateguwe na FARDC byo kwica abarwanyi ba FDLR. U Rwanda rwakomeje kugaragaza ko imirwano ikomeje kubera hafi y'imbibi zarwo iteje impungenge ku mutekano warwo. Imirwano hagati ya M23 na FARDC yongeye gukomera nyuma y'aho leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itangaje ko itazigera iganira n'uyu mutwe kandi mbere yari yarabyemeye mu biganiro bya Rwanda. Uku kwisubiraho kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niko kwatumye u Rwanda rudashyira umukono kuri gahunda y'amahoro yari yaremeranijwe n'ibihugu byombi. I Goma, umunyamakuru wa Sky News yibasiwe n'abaketse ko ari umunyarwandakazi. Umunyamakuru ukorera Sky News muri Afurika, Yusra Elibajir, yatangaje ko ubwo yari mu kazi mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yibasiwe n'abatekereje ko ari umunyarwandakazi. Yusra Elibajir yatangaje ko yahuye n'iki kibazo mu gitondo cy'ejo hashize ku itariki 26 uku kwezi. Mu mashusho yashyize hanze yavuze ko we n'itsinda ry'abo bari kumwe barimo n'umufatira amashusho bibasiwe cyane n'abantu atasobanuye neza abari bo. Ati muri iki gitondo itsinda ryacu ryibasiwe n'abaturage bo muri Kongo babonaga nsa n'abanyarwanda. Batwibasiye bikomeye, bibasiye cyane umunyamakuru wacu ufata amashusho. Byaba byumvikana cyane uvuze ko abaturage bafite ubwoba bwinshi bw'ibishobora gukurikiraho. Uyu munyamakuru atangaje ibi mu gihe abanyekongo bavuga ikinyarwanda bamaze igihe bibasirwa ndetse bamwe bakicwa, ari nabyo byatumye umutwe witwaje intwaro wa M23 wubura imirwano. Yusra Elibajir ni umunyamakuru w'umwongereza ariko ufite inkomoko muri Sudani. M23 kandi yibukije FARDC ko igihe yayihaye cyo kumanika amaboko kiri kurangira. Umuvugizi wa AFC M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka yatangaje ko amasaha 48 yari nyirantarengwa yahawe ingabo za FARDC ziri Goma no mu bice biyikikije ngo zimanike amaboko ari kurangira, azisaba kubikora mu maguru mashya birinda ko intambara ikomeza umurego. Hashize iminsi imirwano y'ingabo za FARDC n'umutwe wa M23 ikajije umurego hafi y'umujyi wa Goma, ndetse nyuma yo ko M23 ifashe Masisi na Minova n'utundi duce tuzengurutse Goma, yatangaje ko gahunda yo gufata umujyi wa Goma ikomeje. Itangazo rya M23 ryasohotse ejo bundi ku itariki 25 z'uku kwezi risaba ingabo za leta ziri mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo kimwe n'imitwe bifatanije ko barambika intwaro hasi mu gihe kitarenze amasaha 48. M23 ivuga ko itazemera ko uyu mujyi uberamo intambara kandi ko itazihanganira umutwe witwaje intwaro ukomeza kurasa abaturage. Lawrence Kanyuka abinyujije ku rukuta rwe rwa X yagaragaje ko amasaha FARDC yahawe ari kugera ku musozo. Ati M23 iributsa ihuriro ry'ingabo za FARDC ziri muri Goma ko amasaha ntarengwa 48 bahawe yo kurambika intwaro hasi agiye kurangira.
abatuye i Goma bamaze igihe bajujubywa bagomba kubohorwa. Nimubigire vuba mwirinda ko intambara ikomeza. Abaturage basanzwe bakora ubucuruzi mu mujyi wa Goma bagaragaje ko bafite ubwoba ko intambara ishobora gukaza umurego. Uretse abaturage basanzwe bagira ubwoba, bamwe bagatekereza uko bahungira mu bindi bice. Ibindi bihugu nk'Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage na Amerika nabyo byasabye abaturage babyo babigoma kuhava inzira z'ikigendwa, ndetse n'abakozi ba MONUSCO bamwe batangiye gukurwa muri uwo mujyi. Iyi ni M23 yafunze ikibuga cy'indege cya Goma. Inyeshyamba za M23 zimaze gutangaza ko zafunze ikibuga cy'indege ndetse n'ikirere cy'umujyi wa Goma. Amakuru aravuga ko inyeshyamba zigenzura ibice bimwe na bimwe bya Goma. Uyu mutwe uyobowe na Colonel Nanga wari watanze umuburo w'amasaha 48 ku basirikare ba Kongo n'abandi bafatanya kurinda Goma kuba barambitse intwaro hasi. Itangazo riravuga ko ikibuga cy'indege cya Goma gikoreshwa n'ingabo za Kongo mu gupakira ibisasu byica abaturage. M23 yasabye ingabo z'amahanga zirimo iz'u Burundi, iza SADC n'abacancuro kurambika intwaro hasi no kuva ku butaka bwa Kongo. Umujyi wa Goma urimo ubwoba mu bice biberamo imirwano. Bamwe mu baturage bari mu nkambi zitandukanye bongeye guhunga, kimwe na bamwe mu basanzwe muri uwo mujyi. Ingabo za leta ya Kongo zivuga ko zirinda umujyi wa Goma kugera ku musirikare wa nyuma. M23 ifunze ikibuga cy'indege nyuma y'uko indege ya nyuma ihungishije icyiciro cya kabiri cy'abakozi ba MONUSCO. General Omega wayoboraga FDLR yaba yapfuye. Biravugwa ko General Omega wayoboraga FDLR yamaze gupfa. Omega yaba yishwe n'ibikomere byaturutse kuri bombe yatewe ubwo yari gupanga urugamba mu kibaya cy'ikirunga cya Nyiragongo. Urupfu rw'uyu mugabo rubaye nyuma y'igihe gito M23 itangaje ko yivuganye General Major Peter Chirimwami Nkuba. Chirimwami yarasanzwe ari inshuti magara ya General Omega, ndetse yafatwaga nk'ikiraro gihuza FDLR ya Omega n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Urupfu rwa General Ntawunguka Pacifique kandi rurakurikira urwa General Hakizimana Apollinaire alias Poet wapfiriye i Masisi mu ntangiriro z'uku kwezi. General Omega yari umuyobozi wa FDLR Foka kuva mu kwezi kwa 9 2019 ubwo yasimburaga General Mudacumura Sylvestre wishwe n'ingabo za Kongo Kinshasa. Omega wavutse mu 1964 yavukiye Kageshi muri Gasebeya mu cyahoze ari komine Gaseke muri Ngororero y'ubu. Mu gihe cy'urugamba rwo kubohora u Rwanda, General Omega avugwa mu bayobozi ba Bateyo 94 yarwanye n'ingabo za RPA mu Mutara ahazwi nka komine Muvumba, agatsindwa akerekeza i Kigali. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi umugore wa Tshisekedi yasuye abarwanyi ba FDLR mu bitaro bishimangira ubufatanye bwayo na FARDC. Ejo bundi kuwa gatandatu tariki ya 25 ku kwezi, umugore wa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Denise Nyakeru Tshisekedi yatangaje ko yasuye abasirikare b'iki gihugu bakomerekeye ku rugamba barimo na M23. Gusa benshi baza kugwa mu kantu nyuma yo kubona no mu bo yasuye harimo abarwanyi b'umutwe wa FDLR. Abarwanyi Denise Nyakeru Tshisekedi yasuye ni abari mu mavuriro ari mu bigo bya gisirikare bya Kororo na Chachi. Amafoto yashyizwe hanze agaragaza Denise Nyakeru Tshisekedi aganiriza abakomerekeye ku rugamba barimo n'umusore wari wambaye isengeri afite ku kaboko ibirango bya club Commando de Recherche et d'Action à Profondeur Club. Ni umutwe w'ingabo udasanzwe wa FDLR, bivuze ko uyu musore wasuwe n'umugore wa Perezida Tshisekedi ari wabarizwamo. Ubutumwa Denise Nyakeru yashyize hanze bushimangira ko azi neza ko mu bo yasuye harimo n'abarwanyi ba FDLR, kuko nyuma yaho yahise asohora ubutumwa bushimira ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo ikorana bya hafi na FDLR mu rugamba rwo guhangana na M23. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko iki gikorwa cya Denise Nyakeru gishimangira imikoranire iri hagati ya FDLR na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Ati uyu mutwe wakoze jenoside mu Rwanda washyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2001, ariko ukaba warabaye umufatanyabikorwa ukomeye w'igisirikare cya Kongo mu ntambara yo kurwanya M23 n'abanyekongo b'abatutsi bifatanije n'ingabo za MONUSCO n'iz'u Burundi, iza SADC, abacancuro b'abanyaburayi n'imitwe ya Wazalendo na Nyatura. Yakomeje agira ati ndatekereza ko tudakeneye ibindi bimenyetso by'ubufasha uyu mutwe ukomoka mu Rwanda wakoze jenoside ndetse ukaba ukomeje gukwirakwiza ingengabitekerezo y'ubwicanyi mu ihuriro ryose rya FARDC uhabwa n'inzego zo hejuru i Kinshasa. Minisitiri Nduhungirehe yakomeje avuga ko iki gikorwa cya Denise Nyakeru cyabaye nyuma y'amasaha make uwari umuyobozi w'umutwe w'igisirikare wa FDLR Pacifique Ntawunguka uzwi nka Omega yishwe nyuma yo kugerageza kumuramira kwa FARDC. M23 kandi yafunze imirimo yose ikorerwa mu Kivu. Mu ijoro ryo kuri iki cyumweru umutwe wa M23 watangaje ko wafunze imirimo yose ikorera mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe kandi wahise utangaza ko amasaha 48 wari wahaye abasirikare ba FARDC ngo bamanike amaboko yarangiye. Wasabye abagize igisirikare cya leta gushyikiriza MONUSCO intwaro zose bafite ndetse bose bagahurira kuri Stade de l'Unité bitarenze saa 9. Uyu mutwe wavuze ko igikurikiyeho ari ugufata umujyi wa Goma wose. Mu yandi makuru, bamwe mu basirikare ba FARDC barokotse intambara barambitse intwaro hasi. Ubutumwa bw'ingabo za Irigwe ziri mu burasirazuba bwa Kongo bwatangiye kwakira intwaro za bamwe mu basirikare ba Kongo batsinzwe urugamba mu mujyi wa Goma. Umutwe wa M23 wasabye abasirikare bagihari kurambika intwaro hasi. Leta ya Kongo yari yagerageje kurinda bikomeye umujyi wa Goma ikoresheje abacancuro, ariko aho bigana birasa naho isaha ku yindi inyeshyamba za M23 zatangaza ko zigaruriye uyu mujyi, bivuze ko Kivu ya ruguru yose baba bayibohoje. Ingabo za Irigwe ziri muri MONUSCO zasohoye itangazo rivuga ko itsinda ry'ingabo riri ahitwa Rusayo mu nkengero za Goma ryakiriye abasivile bahunga na bamwe mu ngabo za Kongo bemeye kurambika intwaro zabo hasi. Umutwe wa M23 nyuma yo kubuza ingendo ku kibuga cy'indege cya Goma wanatangaje ko hagaritse ingendo zo mu kiyaga cya Kivu. Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23, yavuze ko ibikorwa byose bikorerwa mu kiyaga cya Kivu bihagaritswe kugeza hatanzwe irindi tegeko. Ibyo bidakozwe, umutwe wa M23 urakomeza intambara yo gufata umujyi wa Goma. Gusa mu masaha y'ijoro mu mujyi wa Goma hakomeje kumvikana amasasu, hanagaragaye amashusho bivuga ko ari inyeshyamba za M23 zigenda mu mujyi nta nkomyi. M23 kandi isabye abaturage gutuza, iti kubohora Goma byakozwe neza. Mu masaha y'igicuku kuri wa mbere itariki 27, umutwe w'inyeshyamba za M23 wafunze ibikorwa byo mu kiyaga cya Kivu, unabwira abatuye mu mujyi wa Goma gukomeza gutuza. Biravugwa ko kugeza ubu M23 iri kugenzura umujyi wa Goma. Kugaba ibitero mu mujyi wa Goma byamaganiwe kure n'amahanga nk'uko byagiye bigarukaho n'abahagarariye ibihugu byabo mu kanama ka ONU gashinzwe umutekano n'amahoro ku isi. Reka tunyarukire muri Kenya aho Perezida William Ruto yavugishije Kagame na Tshisekedi ahamagaza inama y'igitaraganya ya EAC. Yatangaje ko yaganiriye na Perezida Paul Kagame ndetse na Felix Antoine Tshisekedi ku bibazo by'intambara bikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Kongo. Ni amakuru Perezida Ruto yatangaje mu ijoro ryo kuri iki cyumweru mu ijambo rye ryanyuze ku mbuga nkoranyambaga. Yavuze ko intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo ari akaga gakomeye ku kiremwa muntu. Ati gukomeza guhungabana gukomeye kw'amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ikibazo gihangayikishije. Ibibazo bijyanye n'imibereho y'ikiremwa muntu biri kurushaho kuba bibi kubera ibikorwa bya gisirikare birimo no gufunga ikirere cya Goma. Perezida Ruto yakomeje asaba impande zombi kuyoboka inzira y'ibiganiro mu gukemura ibibazo. Ati nk'umuyobozi w'umunyamuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ndahamagarira impande zose ziri mu biganiro bya Rwanda n'abavandimwe banjye
Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Paul Kagame bombi navugishe muri uwo mugoroba kumva amajwi y'abaturage b'aka karere kacu asaba amahoro ndetse n'umuryango mpuzamahanga. Uyu mukuru w'igihugu yakomeje avuga ko nyuma yo kubiganiraho na bagenzi be bo muri EAC bemeje ko nk'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango baterana bitarenze amasaha 48 kugira ngo barebe icyakorwa. Perezida Ruto atangaje ibi nyuma y'uko mu nkengero z'umujyi wa Goma hiriwe imirwano ndetse umutwe wa M23 ukaba watangaje udaciye ku ruhande ushaka kwigarurira uyu mujyi. Reka amakuru avuga ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tuyasoreza aha, dukomereze amakuru yacu mu karere ka Rusizi aho Major General Nkubito yihanangirije abashinze akabari k'abahutu. Umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba General Major Nkubito Eugene yasabye abarangije ibihano bari barakatiwe n'inkiko kubera uruhare bagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi bafungurwa bagasubira mu bikorwa by'ingengabitekerezo ya Jenoside n'amacakubiri, by'umwihariko abashinze akabari k'abahutu ko bagomba kwitandukanya n'iyo mitekerereze bagafatanya n'abandi kubaka igihugu. Yabitangarije mu kiganiro yahaye abaturage bo mu mirenge 11 muri 18 igize akarere ka Rusizi bahamijwe n'inkiko uruhare bagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi bagafungwa, ubu bakaba bararangije ibihano bagafungurwa. Nyuma yaho muri iyi ntara by'umwihariko mu turere twa Karongi na Rusizi hakomeje kugaragara ibikorwa by'ingengabitekerezo ya Jenoside no guhohotera abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bigizwemo uruhare n'abahaniwe ibyaha bya Jenoside bakarangiza ibihano. General Major Nkubito yakomoje ku byabereye mu murenge wa Murundi wo mu karere ka Karongi avuga ko umugabo witwa Augustin Niyongamije yacuze umugambi wo kwica umugore witwa Mukanyamibwa Beatrice ndetse awushyira mu bikorwa. Ubwo Niyongamije yari afunzwe, Mukanyamibwa Beatrice warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi yabanaga neza n'umugore we mu buryo yari yaramutije amasambu akayahingamo ibitunga umuryango. Uyu mugabo akiva muri gereza yacuze umugambi wo kwivugana Mukanyamibwa Beatrice ngo basigarane imitungo ye yose. General Major Nkubito yanavuze ko byabereye mu murenge wa Nyakarenzo tariki 9 z'ukwezi kwa mbere aho umusaza witwa Nsabimana Berikimasi yishwe nawe yatanzeho amakuru ku ruhare bagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi bagafungwa, ubu bakaba bararangije ibihano bagafungurwa. Uyu muyobozi yavuze ko bagize uruhare muri Jenoside bagafungwa bakabaye bashimira leta imbabazi yabahaye kuko iyo ibishaka yari kubarasa. Ati tumaze imyaka 30 duhagaritse Jenoside, tukihagarika twaravuze ngo tugomba kurwanya Jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Iyo ni ingamba yafashwe na leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda. Nibwira ko no muri gereza byabageragaho ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, hanyuma wasohoka ugashyiraho akabari k'abahutu koko muri iki gihugu. Yahamije ko muri ako kabari nta kindi baganira kitari ingengabitekerezo ya Jenoside n'amacakubiri n'ibitekerezo byo kurwanya leta. Major General Nkubito yaburiye abafunguwe batekereza kongera kwica bibwira ko bakongera gufungwa ngo kuko aho uburiri bwabo babusize bahazi, abasaba kureka iyo mitekerereze bakajyana n'abandi mu murongo w'igihugu w'ubumwe bw'Abanyarwanda. Dukomereze amakuru yacu mu Burundi aho Ndikuriyo wa CNDD FDD arembye cyane bigakekwa ko azira uburozi. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD FDD riri ku butegetsi mu Burundi Bwana Reverien Ndikuriyo amerewe nabi aho ari kwitabwaho n'abaganga hanze y'igihugu, hagakekwa ko yahawe uburozi ngo bumuhitane. Ndikuriyo amaze iminsi agaragaza ko hari ibyo atemeranyaho n'umukuru w'igihugu. Benshi mu bakurikiranira hafi ibya politiki y'akarere bemeza ko bifite byinshi bihatse. Ku wa kane ubwo yari Ngozi nibwo umugabo uvuga ari kwijyana mu Burundi yafashwe n'indwara itunguranye maze yihutanwa kuvurirwa i Bujumbura mbere yo koherezwa i Nairobi muri Kenya. Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi akaba n'umuyobozi w'urwego rw'inararibonye rw'ishyaka CNDD FDD yemeje ko umunyamabanga mukuru waryo Reverien Ndikuriyo arwaye kandi ko bakomeje kumusengera.
Yagize ati Satani ari gukora ibishoboka byose kugira ngo atuvangire kubera ko umunyamabanga mukuru arwaye. Ndasaba abanyamuryango bose gukomeza kumusengera. Reka dusoreze amakuru yacu muri Amerika yahagaritse kongera umusoro ku bicuruzwa biva muri Colombia. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse umusoro wa 25% ku bicuruzwa byose bituruka muri Colombia nyuma y'uko icyo gihugu cyemeye kwakira abimukira boherejwe n'indege za gisirikare bavuye muri Amerika. Colombia yari yanze kwakira abimukira inshuro ebyiri zose, ivuga ko itakwemera kubakira mu ndege za gisirikare nk'abanyabyaha, ahubwo igashaka kubakira mu ndege z'abasivili. Icyakora ibi byarakaje Perezida Donald Trump wa Amerika, ahita ategeka ko ibicuruzwa byose biturutse muri Colombia byinjira muri Amerika bishyiriweho umusoro wa 25%. Impande zombi zakomeje ibiganiro biza kurangira Colombia yemeye icyemezo cya Amerika ndetse ivuga ko yiteguye kwakira izi ndege nta mananiza, biza gutuma Amerika ihagarika icyemezo cyo gushyiraho uwo musoro. Ibiro bya Perezida wa Amerika White House byavuze ko iyi ari intsinzi ku ngamba za Trump zo gukura abimukira muri Amerika.